Jumadi eso yamwakwa abasonko wo titi wo afei na ade afide no ato ha no news no ya wie sisi ne yakotwa ye ho a yasan abaye de nyame ase pa kakra o sisi ya yesi April yi mu hye ene 29th April de rade ase ono de ya hyase no ye so de mbekwa wie pa omahine kwabna sante se Ben jinale naso ana se DJ Hitman de no mano de ono wa wie Beme na no pay yamuache. Na bia boko de. O nyame adom. E nyame ase. We look fresh. As stress bi enu ho. Bibi eni ho. Duro ndi bibi eni ho. E di mo we chiro. Duro ndi bibi eni ho. Mo we chiro. Oye bidro. E da so. Oh my. Na no mate say. O nyame adom. Kuma se kwane na saya na se bi mo ye. Enjo fa no. Aye hu. Adawa fo no bi su share na se no musika no. Enu de ye hu. Aye hu pa. We do a just a national rally. And before the Fan World Cup, I did an internal competition. About former deputy minister and former MP. No, says you on come more independent. Oh, independent. We're born home. Yeah, we're born home. Oh, no, I'm a hit. I beautiful. I genuinely, you know, I very beautiful. But you know, your election headquarters. Any Adom. Ejinamu den. This nyame ba nyumre. So amman ko ade. Ide nyame ba nyumre da magic ke bi from we on. Nyame papa e ba na ye SBB akwan but so amman ko ade na nkwa hoden kura ye dia wadaroma. Ye de bebra mo sade munim dia yetumi eye na nyagidigidi ye ni obi ampre. Ye de be mon sade yisin hihye mo ni o manyimra no etie pepepe nti Adom ase bra kwa be hyase na je bia. Okay, so sema wo to jo de broadcast dem de bre ma ye ho kwan ane de bro na yakọ online stores so afi afia edika culture dada apomudi won komo ahosepe agokansi asemidika ana mpensempensemu nti eda ase daily guys say nana ba omia storm adweso wonu fonyini e wo hanum say help make 2024 elections peaceful nana do dan kwa kufuado ana e ka che ye yagbonura kakraka from anymore say MMDC's hail education transformation yere Dr. Ya Oseduchum ono so ni fonyina abefam hanum say otumfo amienim ni ama santimantemu eniji aba ho enyuma ekoso na obia so sese kama adentira otena benwa so no fie adionunum ni de bia da ne dwumedi so nko a omo di nano da de na ahema no aduane ahodo omo ye na ekokeke bia hwe na se efe keke ono se asantima wa aduane asorto pa e ho honum ntene Ghana Post so omo a special stamp one of the celebrity Asante Hene at 25. Enim ha MPA board re-elected African Refiners Distributors President era Dr. Mustafa Hamid. Also Abasobode Sunko and Aquaman. The custodian enim ha visit to Pope Francis. Ghanaians praise Baumia for religious harmony. Among for the Ghana for the Shimi the Abasobode can say I'm a Dr. Mahmoud Baumia say hey. Who say the one Muslimi ni Christus no ayanko fa no emudo na edor kama oya de pi eni ma pa so no era jumfo gigi e panyin pa so akasa o say obesre ethical standards na yes central for no e basic nti osre ya say mo ho modern ani intimi maintain sa standards na bibia intimi ko kama ema custodian corner kasa say Dr. Mahmoud Baumia wa share na pro bonase nti obekwa akosha ase a o sha ase free eastern region a pro bonus de o say nyoma kese ha kese ono ahuni because ehun solutions no eno na dey bre wo approve the new publisher say Ekufuado not changing school uniforms to blue and white everything say they say omo change akwa MPP colors na they will be so omo nyoma basa and then so dey here pa say bribi abatin ko bia wadaroma say akire bo akire hwe no wasi akire bo akire hwe ansa na wagye ato so betime di nkomo say ane anase da bi tie beto dwo no ntempa no education ministry for the intiremo ba da bi bia de wa ete say esremo Ekufuado aban no sisa nko MP sukufo antade nko foforo bia the Ghanaian publisher ni man so Dr. Mahmoud Baumia no fonyina ho say Baumia kicks off 2024 campaign the Dr. Mahmoud Baumia for you so our Nana Jatalo's creativity of AUCC students Nana Jatal for you know Ekufuado Baumia Frema Mon Wofa KK of a Kopna Kwachi none of the women they ever forecourt State House and na ye cry the chat to Korano Kokatanechi
e mabusua koso mom ya akọ na yire ne mma ya danyame ase for the ACBA no for fakwache so ne Awurade ana ato nsa afre gidi se breti se mu no onyame mama hoden sonko. Transport Minister inducted as CISCM fellow and also home for yini ewa hanum say na for the Republic AW in krata mu nsem na enim hanum say Stephen appear to contest Ayawa to West Ogun seat as independent candidate. Tana me hu say the wa kan o si e ba ye mo achiri ti ye beta abo achiri say na me edi kwa enye say him na me say hey Stephen go attend di na okay. EC refutes Mohammed's claim of recruiting MPP members as returning officers. And police officer, 7 others in court for engaging in 523K gold scam. Kesipe family man say EC Imani clash over BVDs. And once them good time to say, baby, I do it. Mumbre timetable. Me and Queen, my friend, do once them. Good president Swakasa. And to once them under the Republic president. So at the Abayeko, your online stories quickly, the Abraham my whole if you are whilst we are waiting for your online stories, be on my Bakaiwa, Apomudon Komo, Aminoria. Okay. And also, Omunensa. Okay. Onu ni menopause. Odu baby a Omunensa ba Omunensa. Obi okra dia at least be 15 years na wo sa oba wo mu onsada na is a problem. And also, you only people go through that. Obi o wa ye wo no mu nsada. Onya 13 14 mu nsada. Eno so ye condition amenorrhea. Obi on so obu ne nsada by kwan matwa. Onya 20 years, 18 years. Etwa. Ewo hwa na asaba. Ni na ye condition ni bia. Dia. But solvable. It be see no kwati man ba. So hunu ne ntam. Se ye bedi hu nkomo na wotwe. Na do hu hyem na wo face sa challenge ni bia. Medofo no watu meka ene wakwa yaresabia. Se be ye ni di mu ankwachire. Because se de nyame aye ye nipadua no. Ode nsemu bi na asemu. Nti bosumi bia nsemu no ba ko no ba. Ene na besen na ye menstruation no aye muja no na abesen. Na fofora sa aba. Sa nti wonyam dia na ye saka na ye krawo bebi na bakora no. Nti se wo dia bosumi so na wo dia na ama ekwa he. Unu menopause. There's a problem ba nipadua ekwa he. Ti no sa asam no na wo so di show ti na obusa. Say now 23 years. Last month, my woman said 2 months, 3 months. And we won't have a sexy beyond protected one being the I say offer through. And like when you're they say oh and no at your age and you know ma amenorrhea wiki mun koma ye bedie and no tisha so by yan ye say and so near well say na kwa joda if you am bia to me dey say bia wo bre na person ne kasa ade e da wakoma so nyoma bia atoche wo ba bia obutu bibi wo ekoyie pa bibi wo say so twen ankase adwene si so sa hade nke ye ni say ya misusu mu nke ye free 0302 211 701 equity 4 0302 211 701 equity 4 emare vise e proboso me no onyame adom kakra odi bisi anesa odi esi ya da ye bosumi ya be wura mu no adwumayefo da first Wednesday adwumayefo da tigana adwumani bia whether public or private worker bia no be proud na sese na emo odi aboa Ghana ne de Ghana de aboa ye balance art no ne enwene ye ho se ye ne betuma Ghana agina edu de me kan se me ka adwumayefo da ba to a public sector or private sector. What has been your contribution towards the growth and development of Ghana? It is very important. For day na Dr. Michael Ejekumado. Kama. Yeah, Kama. Na Kama not yase. Debbie. To our head, yeah, initials ana. Me begin say bia ni pebi no ni ma bi no wabo keka o musie ni. Unya ni book be the 7 principles of worth, successful wealth creation. Me refi title na. Bet you kama bibi kama. Oh wow. So that's the meaning of kama. Kind of book na wo. Kama excellent bibi papa. I don't kama. Kama pa. Very excellent. Sa. Ti kama. Oh wow. Na papa ni nipa se me frɛ no niema miensa sa 7 no ma me miensa. Eya mpese me hu obi a me ne hye. So pese odi yie na wo ye yie se de ono aye yie ye ra kwasi twuma aye yie ene mpanimfo bi aye yie no a reliable honest it be de ho to so sa wo ye nokwafo na wo ye hard work na wo ye adwuma edin
7 but 3 we na papa e ka kire obi aye no kwafo itimi nya hotoso wo mu na wo ye adwuma ye din so we decide honesty, reliability and hard work. Yes, I need mammy and saying. Now, say, any book no be kind. Other four na aka ho na. Oyi. Timpedo don't be hwem na bra ye bring na ya kase ya ne me ho bro. What you say? Ye no kraka wo fom. E wo fom. Intimi ni pa intimi nya emu gidi. Debi. Adwuma so ye ko kakra bi ese ya ye njoki I see. Obi abo bosia. Aje bosia wano da kwaje bosia. Obam so ma me 500 na. Ya me yad me tia. Na me dia ma. O dia ma. Na fe bo so me na so ye tia oka. Kasara e bibiri. Budi. Na ka say next time oba. O de be ma wana. So you cannot be relied on. Cannot be trusted. Tisani e man kiti we ubu ani aguso. O de 500 kwa de doso. Ebi ana o ma 100, o so pay 100. Aya ne so come na 100 kwa de wan hwa wonye. Ba na wo kwogine hia wo. What you say? O de so ne hwe. O de fa ko na so de cha o de a fine. Ba men nwene mani pa no so de say kitu bi man because anu na wo de ko ye no. Enye no na wo betue wo de be. Mo me enye no kwaridifo. Ni enya hotoso papa. Ni enya adwumaden eboa. Me ka de abesie na nadwua dai. Ene echena. Dwumade bi koso. Ewo Mikado Conference Center. Okay. And in before American Dr. Michael Ejekum. Duka kama na obo. Yeah. Oba Magdan eba yewra kwasichum so ka ho. Say Sam Jonah and so eba. Before we din so obehu wo mo. Ti akwanya na ba. Nya ho a anopay 9. Wow. For Mikado Conference Center Labone. No kwatie. Wow. An exhibition so because bibia wo bia person obo hu your friend say dawro no fabra wo ha kwabna wo idea no ba say be obe shape na ye bibi na ye adwuma ye sika ma no no nya animdefo yi ba bra na be tape wo mu nim de ani ade na emoa phone lines no yensa announce bie na obi ani ho so ayenko online no odofo bi wa homa no so medofo no pay oti yenka ye moache. Hello. Neme na no pay mo ache ye ni nkomo o phone so low red TV no volume no maye. Me pacho. E fe mic em ka se fit tepa you. Madam baby tepa baby show ho Angela. E ho new site. O ton port my na ntwibu o ba te sisi fie bebre. Akoto na ntwibu no. Na ntwibu an sense obi yi na ntwi na free ho madam. So na ntwi da so ho. David. No, we quite say Krubia or Nura. Your assembly ma ho, your opinion is your nana mo. To was it. Emperor, we now. Nana no necessity to sana mon say any who kwanza sa a nentwibu no ho. As I said, nana no assembly money. Assembly man can even pokra school the crowd. Only assembly na ko. Etimu fa nkoda court. Court be hye sana say ba. Ama police for be gina mochi. Am ye piano kwa chire kakra anase bi e ma remfi minim de ba de okay e chese na ho e be ye kwayim na obi anyanko ho no di ka ko boss asese no ho ana kro na nyina beto no nti e se mo tenase na mo ye ho adwuma yi na fe ankoya bibia why ye da sipi ofofro nso so odo anope ye mo ache mo akwa baba Badwam so me do so ye da se be me na oh nyankopon adom ahwe asu de bibia e fine me sure adom ti me kasa fe brim no is brim okay ye flow new ablim new brim okay e me yenti me de ha me ka try say motive research no volume no but me don't go ya to nka papa volume ne o for one na prince no tama model sports and panani no I'm messing with that. Time a sports. Yeah. Sports and opinion. Okay, so anopa on TV. If you man ko page and musisi ya free sports neighbor. And you made any Wallace no can was radio show and radio na say TV ya. TV na so. Okay. And you remember so your news and we are fire for fire. And we are one fire for fire after news and midday news and fire for fire beba. I copy him 2 o'clock. Even midday news or Crampo Sports was so. Now for we are fire for fire 1 to I think 145 or 150. Aha. Now for number and so 6 to 7 no so news no more sports and so e wo mu.
na nyame ye de awie ati say kura sports arena so ba weekend Saturdays aha 10:30 nti ye no ye da se pa me yemfa ye last call ana odehye ba wo so odehye ba no pɛ ye mu achen me jo so me ni abafu a ye da se be me na no pɛ you free he me free enkoko amanfu yo ye ntie we me ni aba em se ye hwe abato a ye ni ketua bi awu mu enuti edwe so aba na ye koto no MPP ye kona all out because ofaniema transfer keke won hwe ya at the end of the day no eniema be for ase because enia ana ye papa na okọ independent no wa be di MP open abe deputy minister pen enuti onim kare ni yi enuti na ama MPP for ya fa sabato we serious no ye nyan me di form so mo koya kan hwe ye ngwase be to mo enuti no mo to mo hofo enuti ye ya eti esi be ko no no so o kwa na bana so enuti ajiso for so ye be flow mo nto abapa no mo nyam putu so e wo mo constituency no that's when nyame nya djuma obete okay so that's it politics God makes rulers not you can't choose your successor Mahama to Akufo-Addo beautiful job pana unyame na see ni enye wo nipa de see ni edi udimi see ni magana for na na do so see me nyame ntiase da se obi a me matu kwa tu ebi ba me kwa ono betra ba konya mo ede sarete sa nya temi so wo se we nya temi nti ada hwe mo mpanimfo kra hwe se de o mo kasa na wo chidini na wa kasa atandidie no mu ne mo nya ne sa wo be ka wo de wo be kire wadwen but e be ye ne kwampa so na tumi aboa na entertainment nso so woni Moses Blaze the worry Pentecost girl. Yes. Oya de pa. Na say say watch check us na de. And me also channel no chance insia. That's what such say. And 3. Okay. Sa wo ye adwuma pa. Hwe. Nipa hwe. Insia no mpeso no nko abenya. Nti na adwuma ye form no a wo maboa no de na ba bedru na obi ebo ni din. Adoye so. Adoye so ate ase. Wa che omo ka na wo hwe a utimu say kofono mu ho mo da form. Na also surprise. Hey, kwabna. Jai. Aya yen fancy ya ya da senti no me sense su biem se de obi ewre fi se de yem program se no etie ne ye ya ye kwei kejuwa na nkasa beba na ode agudie mu nsam no abreye owie pe health tips wiki ni mu nyina minori a ye de ho nkomo ye tie bi owie pe sister Sandy bi oye guy ono so de ahosepe ebe fam de amaye na nkomodie bi hye ho ye wie asemidi ka beba na fe mpense mu so ato aso se de kwabna ka no Adom TV ne yampon ye wie bedwama chere se yapon 247 economy 247 TV ti ye wie pe na chese ni aka no so ekeka ho ye da sepa wo mre no wada age rade mfo nkomra sa join ye live on so Facebook/Adom TV baby awoko ana YouTube on so search Adom TV 2 wada ro ma benya ye ti yakwa ba na kejua atoso